Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Lishkholomi liqatzol balchiru likutana in Nashye sa litzul Sion. Salihu Apocalipsis capítulo 14, liqa versículo lishqabichaq chiru likutan ekwer. Naqileb naqlishtenamit liqaqwa Dios chuchu kebrikin sashben litzul Sion. Kwahu litzul linatauliman kahbi arin sashben aduchichocha in barku liqaqwa kishkut besihqwirib nakhter. Ut naubil ruli najejain holishko khari baliqaqwa Dios. Manaqlish kut balish kwanjik rikineb lishtenamit. Abanan moqonchik litzul Moria barku keshki lish templo liqaqwa Dios. Kikula kahkwi chinawek rujo litzul Sion. Ishna akhliqaqwa lirochoch liqaqwa. Utaqileb likarune keshke lihu Salmo capítulo 15 versículo 1. Nakwataurah naqtagwil chishkhuni li Salmo capítulo 15. Moko nimtarok abanan kahosh chaqalruli nashyeqe khuli versículo yoqin chishkozbal. Nashyeji kamain atqaqwa ani truq tahilang salamwe bal ani taqwang salaloklakhzul chandi versículo 1. Utli Salmo 24, junchikli Salmo linekatim waqaqwichiril balchushkhunil, li versículo 4 nashye. Kamatakwi ishchaq benkil lishqilchaq sali capítulo 15. Kaaqwi li chabil chuam utsaq rushchol. Naraq nashye. Wokochishkhunilep tali poyanam te ruq chikulak uchitsaqong rikin liqaqwa Dios. Li Salmo in nashcholop chiqu aniheb li tetsaqong rikin liqaqwa Dios sa litzul Sion. Utlihu Apocalipsis 14, 1 toxali versículo 5 na atinak chirisheb ebli kwankep rochben liqaqwa Dios li kwankep li retalilep chishbeke mepchan huaqwi li retalil manaqlishk'aba lishtyukwa eb. Uchan runak la oto ruq chitsaqong salich utaan. Apocalipsis 14, 1 nashye. Kin ilokwichik utkwan karant li karner shaksho sashben li tzul Sion. Rochbenep kaib shkwaqshaq almil chipoyenam. Kwan klishkaba li karner utlishkaba lishtuka eb tzibambil chishbekemep. Chan. Akshqil aniheb li teruq chitsaqong rikin. Li hu Salmo nashchechaq naqha li saqeb ru lishtuam. Hali maka lishmakeb. Utchan runak toruq chikulak chishbanung gilaan. Kuinaqatzil rish dagak erretal chan runak li hu Apocalipsis kamanak yo chishchaq benkili qawa David salish patzom anili tetsaqong rikin liqaqwa Dios. Sashkaba liqapaba latkwaskwitsin. Sashkaba li rusilal liqaqwa Dios. Sashkaba li shtikilal chiqakulbal. Lihu Hebreos capítulo 10 versículo 19 ut 20 nashye. Naqkwi inkata sashkaba li shkikel liqaqwa Jesus chan. Mahaqaraq uy bening choqe. Hukanak li rusilal liqaqwa nakoshtawa naqkwan. Sashkaba li karner li kikam kchiru li cruz sakakaba la ohmak li qakulub rakhla ohan li kamk aban makwa chikla oli shokulukre haliqaqwa Jesus li kishkulaan sakana akhlao aban mukona rakhtanas chenak kol ilo chikanan ahel runak takashok li chakrab liqaqwa ahel runak takasik takati kobresi takasakobresi ru li qajuam retsaqong rikin liqaqwa Dios lishchechi liqaqwa Dios nakoshtawa naqkwan. Hukanak kakekli qachol utinka atashaqchich inaqli qababal chishtaqenkil li karner li kishkel shuam saqaqaba. Matiushakwe naqshinaguch beni chiru li hunk amuka insa liqaqangel zolok salisadilhu. Abanan nagatim ok rakhlal renak tinaguch beni sa hunchik liqaqangel.